anaizungusha ndani kule, gonga kichwa, nafasi kule kule, Dao Memel ya kambani, Dao Memel pana yule ni Yes, karibuni tena kwenye uwanja wa KMC. Hamaze kurangira umukino wahuzaga ikipe ya APR Football Club n'ikipe ya KMC. Umukino ukaburangiye ari igitego kimwe kuri kimwe, amakipe yombi akaba anganyije. Igitego cya APR umuntu avuga ko ari igitego kirushanwa, mwese mwagiye mukibona. Igitego cya Myugariro Nige na Clement yaje gutsinda ku munota wa 43 bikaza kurangira ikipe ya APR FC inganyije, inabonye itike yo kuzamuka ari ya mbere, iyo itsinda B ikaba igeze muri kimwe cya kabiri kirangiza. N'umukino rero waru komeye cyane kuko APR FC yaje kugira ibyago, Ukerema watsinze igitego muri half time aza gusimbuzwa. N'ubundi no mukino watara ntabwo yarameze neza, munabyibuka ko imikino ibiri atayikinnye, ndetse nkaza kwiyongeraho rero na Saif Dauda akaba nawe yari afite amakarita abiri y'umuhondo, bivuze ko atagombaga gukina no mukino. Abakinyi bose basanzwe babanza mu kibuga byagaragaye ko batari bari kuri no mukino kubera impamvu zitandukanye. Rero gusa birangira APR byitwayemo neza, inganya igitego kimwe kuri kimwe na KMC, izamuka ifite amanota 7. Gusa KMC nayo yabyungukiyemo kubera ko kunganya no mukino yahise izamuka ari ya kabiri mu makipe yabaye ya kabiri meza. KMC yaje gufata umwanya wa mbere kubera ko isina rya mbere ryo ryarangije gukina. Ikipe ya kabiri ni ikipe ya Kenya Police ya rifite amanota 6, bivuze ko ikipe ya KMC ifite amanota 7, ntabwo Kenya Police yayigezaho aya manota ko yarangije imikino yayo. Irindi sina rya gatatu rizakina ku wa gatatu, ryo ikipe zose ko ari enye zifite amanota 2, bivuze ko ni ya mbere tazogerageza ku manota 6 bitewe nuko imikino yo ku munsi wa gatatu izagenda. Amakipe yose afite amanota 2, harimo ikipe ya El Hilal yo muri Sudani, harimo ikipe yindi nanone yiwabo muri Sudani, akabamo ikipe ya Mogadishu yo mu gihugu cya Somalia. Abantu benshi nimwibwira ngo Mogadishu mu cyeko yoroshye, nimwe mu makipe akomeye kuko abakinyi yarahashijya ku isoko, cyo kimwe n'ikipe ya Katora. Na amakipe wavuga ko arimo aratanga umukino mwiza, bwo tuzaba tureba ku wa gatatu kuko bo bazakina ku wa gatatu umukino wa nyuma wo mu itsinda rya gatatu, azaba ari ku itariki ya 10 ku munsi w'ejo ku wa kabiri. Ho nta mikino ihari mu mikino Sekafa Kagame Cup, mu gihe imikino kimwe cya kabiri yo iteganijwe kuzaba ku wa gatanu w'iki cyumweru, aho ikipe ya APR FC izahura n'ikipe izaba yabaye ya mbere muri iryo tsinda rya gatatu. Iyo kipe tuzayimenya ku wa gatatu, ariko inkuru nziza wenda umuntu yavuga nuko abakinyi ikipe y'igihugu, abakinyi bari mu makipe y'ibihugu, hereye ku bakinyi bari mu ikipe y'igihugu ya Uganda bari buze gukina, bakinyi uyu munsi n'ikipe ya Somalia, bakaba bari guhita bagaruka hano mu gihugu cya Tanzania, mu gihe n'abakinyi bari mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda nabo bategerejwe hano i Dar es Salaam. Ubwo ngubwo bitewe n'amahitamo y'umutoza bakaba bagira icyo bafashe no kipe, cyane cyane ko kuri benshi byagaragara ko abakinyi ari bake kandi hari n'imvune zirimo ziragenda ziza mu ikipe. Ubwo rero APR FC ikaba igomba kugenda ikaruhuka ikitegura imikino kimwe cya kabiri, hanyuma umukino wa nyuma binahiriye APR ndetse n'abakunzi bayo ukazaba ku wa mbere w'icyumweru gitaha, hagihindutse akazaba ari kuri kino kibuga n'ubundi cya KMC kizakinirwaho umukino wa nyuma muri Sekafa Kagame Cup. Umwaka ushize n'ubundi APR FC nk'iki gihe n'ubundi yanganyaga umukino wa gatatu mu itsinda, iti nabone itike kimwe cya kabiri, nabwo iza kujyana no ku gice cya kabiri gera ku mukino wa nyuma. Umukino wa nyuma twaje gutakaza kuri penalty uyu mwaka, reka twizere ko amahirwe azadusekera ntibibe n'umwaka ushize. Ubwo rero uyu munsi cyo twakubwira cyo nuko ino mikino ya Sekafa Kagame Cup muri kurikirana ahantu hatandukanye ku mbuga zacu za nkoranyambaga, hari kuri X, hari kuri Instagram, hari kuri Facebook, hari kuri YouTube channel yacu ingi turiho, ndetse no kuri website yacu ari wa@aprfc.rw. byose twaba tubikubwira dufashijwe n'abantu batandukanye badufashije muri runo rugendo. Hakaba harimo iduka ry'imyenda rya mbere murarizi, hari ya Sonatibe, rikaba ari Hopline Sports, muribona iyi ngiyi bifite n'imyenda y'amakipe atandukanye. Hopline Sports rara Sonatibe, turi kumwe na Moap igukorera amavuta meza cyane, igukorera icyo kunywa abantu bayimenyereye ku bintu bitandukanye. Ubwo abantu bari Kigali n'abakunzi ba PFC murimo muraza Dar es Salaam, kuko ni benshi tubizi ko barimo baraza, abari mu nzira bose mwibuke kutuzanira ka Moap natwo tugafate. Turi kumwe na Resilience Professionals, bagufite ibikoresho byo mu nzu bimwe bya Hatal. Niba ushaka ko umusirima abantu ntibajye bagusura ngo baryana n'izara bavuga ati no mu rugo twari ko sirimutse izi ntebe yaziguriye, iyi salama nje yiguriye muri Resilience Professionals. Nabo bari Sonatibe bagufite ibikoresho byiza cyane, ushobora nawe kugenda ukirata ku bandi n'amafoto ukajya uyafotora ukana ya posting ku mbuga nkoranyambaga. Turi kumwe kandi na Kigali Parents, abana batangiye kuri wa mbere dutangiranye intsinzi, dutangiye tubona qualification, ariko ikigo cya mbere cyihariye mu mujyi wa Kigali kirazwi, kimaze imyaka myinshi gitsindisha, nta muntu utabizi. Nago n'urucabana Kigali Parents y'umuntu ayivuze umuntu wese ahita yumva amasomo ajyana n'uburere. Ubwo nabo turi kumwe no muri Sekafa Kagame Cup. Turi kumwe kandi na Ikaze House, ni inzu iri hari Cement irimo ushobora kwifashisha ushaka office, ushaka ahantu kubika ibikoresho, ushaka ahantu wenda wacururiza, byose birahari muri Ikaze House. Harimo ibyuma bitandukanye ushobora nawe kubegera. Natwe rero ubwo turi muri Sekafa Kagame Cup nka APR FC, Dijado dukuze mwabonye Mutoni Kerera bari ku social media
yagenda ducangamo utuntu mu gihe Ardi wihanganye nawe aba habaye kubijyanye n'amavideo yandi amashusho meza cyane niwe uba yafashe cyo kimwe n'amafoto atagira ukase mwajye munakurikirana kuri website yacu. Reka tubonane kwa gatanu wenda twongera kwikarifya mu mikino ku mukino wanyuma uko byitezwe, ariko buri munsi twahina tunababwira byinshi cyane uko amakuru azagenda amenyekana. Ese watarazakira ryari, ese Clement yabagize imvune imeze gute, ese abakinnyi bavuye mu ikipe y'igihugu bazagira hano ryari, byose twahina tubibabwira hano kuri website. Naho ubundi twebwe turi inkora mutima za PFC, tukaba ni inkotanyi za PFC nkuko turi intare za PFC ziyobowe n'intare kandi mu gihugu cy'intare.